Kak Dinto minurut paningguan dari buku Joyoboyo, Kak Dinto Sahi Santomo Santosi ayah Kevin juga Sautik ayah Dava juga Saat Eki. Kalau pun setong geding Kak Dinto permintaan dari Abang Sahi sareng juga Santomo tak kadigelan juga Sautik Santosi Saat Kembang Kacang. Duh madele mun ane kok dungan Kak Sahi kok Santomo le napa boleh ruang Santosi arung tanah tona wa pada apolo mun ane kok le Rama Sahi nape boleh le ane kok Rama Santomo ane kok juga Rama Santosi tepak rialah orang balik juga ruang Santosi ayah Kevin iyo orang balik bila sautik wa ayah Nadafa iyo ruang Saat juga Santomo ruang Sakita katinggalan yo giliran nadoron orang balik giliran nama depas toron orang balik betonane kok maempun malek malam nekok bener Rama Sahi Rama Santomo Rama Santosi Rama Saotik Rama Saat orang bayanto ada di kaduli toron bener wak toron lah orang balik Mas Adi Soro toron le tak langkong Mas Adi Soro toron soro tak langkong panggilan dek Mas Adi cek kaburu saya mulia aboli lulek itu edopor kakorangan cukup lek aboli lu Pak Burma sampel dia tak langkong dek Mas Adi beri kadi mami saus maka buru mulia rah mata angkot tadi seri mulia rip mangrip lu laju Petengan jana ya. tak langkong yelek ya mon ngicunga Kakorangan dere. Kemalah pada Pak Santosi ya si sampean kakak ulah taduk dia ya dim iya bagus ada lek ya ada bagian Rama kapi Rama Sahi Rama Santomo Rama Santosi juga Rama Sautik Rama Saat oh bisa saat tepak nong 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 Monapa saat Rama Santomo Rama Santosi aniko bagian ramale sesaat kenika bagian bapak kok Rama Sautik nyapuk minju pangulane kok nginju yang nape boleh Tanto sampurna bila along apolo Aris along
Rama Saotik tak katinggalan bapak saat kenikok Apollo Kapi anikok le tretan saat laban Saotik Rama Sautik ya Rama Sautik santosi laban santomo sataretan le wak sahipon pada bodo suarse arasa bro anikok kaum istri le ngirim kade pada esta dek tretan misram terjugan pausan putra mahkota rawak pausan le seekor jak putra mahkota dari bapak misram nyonya wani santomo santosi saat Saotik sakalang kembang istana wakadir ayana pakis sanontopon pada lomolong kadir Muhabi mansang ini kok pon pada ngirim pada istana panjenengan Pak Haji Pathor niko misram le lagu notop ate ate na itotop kekere tak ningale yuk ral Family. sakoni ebeng kare bobolu bion kare bobolu kacung betare deki Terima kasih